nibyo koko turi hano isoko rya Kamenge kuri twobona amajambo tuvuga kugira ngo tuvuge ngenera isoko ryahiye icyo umuntu yavuga gusa no kubibabaje cyane isoko ryahiye rihereye hagati mu gihe cyose kijyanye n'imfungurwa n'ibindi n'ibidanazwa byose byarimo icyo gice cyose cyahiye ariko ikibabaje abantu bari barashizemo ingufu zabo kugira ngo baronke uduhera two gucuruza ariko uno munsi ukamukanya gatoyi izo ngufu zose zipfuye ubusa z'abenegihugu ibyo birateye agahinda ariko nubwo byagenze uko usabe abenegihugu n'abantu bahombeye hano reka n'igihugu cyose usabe kwihangane noneho za nketi amatohoza azoshobora kwerekana imvo n'imvano y'iri soko ryahiye dushimire cyane abakozi serivisi ya protection civile uko baciye banyarutse kuko icyo gihe kugira ngo batabare ariko babuze amayira bacamo aha byagiye bisigurwa kenshi abategetsi bose mu bushikiranganji butandukanye reka duhereye ku mukuru w'igihugu ati nyabuna mwubaka amasoko samutandukanya kugira ngo haboneke inzira mu gihe hoba ingorane noneho amaserivisi abijejwe ashobore gufasha kuzimya ariko nubwo byavuzwe kenshi ibi bintu ntibyubahirijwe hano kuri ino soko rya Kamenge kubw'inama nshingamateka ubw'abanyagihugu bose iserukiye turabasabye bandanye twihangane n'akababaro katoroshe imana ibahezanye murakoze